Tona one makire ciringi. Koguo kuri akini sasa no ringana na ndumburu. Bas, exactly the same thing they told me. Kuri ano rwimbo. Na gwikira bling bling na madigwagwa. Na mangwangwa. Kuri ano sebu kwale yago pesa mbomblo. Itondo isti gutinago. Amajira riu guku kwao isti ri. Andu aria message wega ri. Mundu athoma hanini ri. Riu ni matumagwo father studies guku. Guku. Na Paris. Yes. Ukimenya. Rajira riu mwena wako riu ni manyitaga githweri wega. In fact mukiaria nake githweri ri. Ndungeciria ati mu Kenya. Ndimona na njukire mi makiaragia. Koguo andu uga ari akini sasa no rwimbo na mukorogo. No kwimota. Ona one mekoroga. Ona mundu ana. Eto kengere. Ne mukorogo. Magiasisi bakuja na thahabu. Poleta diamond. No, they were very interesting people. No, they must have been. Oh yes. Majirire horo riu kororegeire East DRC. They neighbor Rwanda and Uganda. That is interesting to hear. I actually thought nidirakigura cloud hiyo muno ya kinisha. Kore riu tikore ne makelele. Ne nako kara. Tona oni mendete kara. Majirire kara kwao ri. Kara ni kurehwo karehagwo. Na karehagwo ni andu aria magunikaga na minerals ciao. Kundu kwe mineral na kuo ri, especially in splendor and abundance, utiaga gucanio, manufactured or otherwise. Ajirire we wenyewe kwa wenyewe ri. Matire bara icio ati bara nene. No riu to differences turia tutakiaga to andu maraikarania hamwe. No matire ati bara yo nene. Ino riu ya matharaita ri ni ya kurehererio. Okay. Na mukiaria nao munene ri ni monekire ta mena ni andu tungithie kwa watu wenje kanyamu. How they were not very promising on that end. Iyo to vatara go thururu. Ungite kako na njukire miri na muriokire. Ndwiri makona kindu gitagwo riri. Some of the rarest minerals on earth. Chito cut diamonds. Yes. Cut diamonds itiraithi. Katorere kilo emwe rakinya ke muthoni. Cut diamonds. Yes. Nimari. They have rubies. They have the green garnet, I think, and the gold deposits. Na etagwa ta nyamu ino engihuthika guthondeka thimu. Titanium. No titanium. Etagori uranium. No. Not uranium. They thondeka to cheap to thimu. Ni cobalt kana etagwa atia. It's cobalt, I think. Yes. Na gutire thimu etamiri. Gutire thimu etamiri. Yes. Every chip, every microchip has that. Yes. Makujira kundu kuria tungirekererio tuimanejire indo citu na tutige gukorio bara. Yes. Katari thu tungimukombagira mbia. Ni marahuke. No matige gukira group ni ya East Africa. Mineral. You see, ask yourself, utie thoko ikoragwo iguru muno kuria kwa rafu kwa thugu ta minerals, and they don't mine any minerals from there where they are. Yes. Yothe ciuma kuru indo ciuma na guku Africa. Cut diamonds ndugathake nacio. Ona ndigweciria kwe mundu ungiona kilo yacio. It's very rare. No one can have a kilo of cut diamond. You only have a piece. Yes. A cheap. Treasured. Kilo ruteko. Tano kwe geje to the Tanzanite geje to kwa makufuri. I think that was historical to yari ya kilo cigana. Yes. Kwa yake mura. Ko yue kindu tuingihitie ni kurima. Yo na utweka na yoko kwara na kuri. Ni kuri kundu kwenjagwo thahabu. Na migori. Yo na mieneno ya Western. Yes. Even some parts of Kakamega na ku. Hado maroka awira wa kwenja ki? Gold. Hado maroka gold digging. Wasimbaji migori. No ukyoire na basi yao. Munene wao.
Yes. Ada okwa ni ma mundu ena kagunda. Ena ngurumo itenjagwo mieu. Akiri guthie ku na gaciri. Na jesi. Yes. Ndamwira ndingithura tucere kundu kuu uguo. Yes. Tuhunga hungure. No, we can tunaanza panga hiyo maneno. No tuwe muradi kuruso mwe wa uko wa doigana ni 10 sita. Yes. Tuthikuo bore bore. Tuthikuo thiko cigana ona. Yeni. Tutuikanagie matura. Yes. Yeko ucoke na Diamond ri. Oikara wega. Rego kwira bei oro riu. Nyamu ndiri raithi. No igwe ciatagio to cheap. Cheap. Kanyamu kanini. Oh yes. In carrots. Horo ikoragwo kuria DRC. Yes. Democratic Republic of Congo. Tene etagwo Zaire. Ide ya Mobutu. Yes. No, Congo Brazzaville is a region. There's Congo Brazzaville. Yes. We Congo DRC. Na Congo Brazzaville. Ucio ni bururi marigaini. Those are two countries. Yes. A single kilogram of cat gem quality diamonds, which is 5,000 carats, is cost anywhere from $9 million to $60 million. Oh, no one has that. No. Even the Sultan of Brunei, even Aliko Dangote daddy na kilo emu. Ona mundu uri ogwetwo Donald Trump. Ndesi na kilo emu ya cat diamond. Aruteko. Ginya Elon Musk. Pana. Okay, where do you get it from? You see, you have to collect from so many suppliers. And probably no kwetaru Africa ugo turaria tha ici kilo ye yathiururuka tha ici thoko-ini yo ni ithano tu ona ti ithano less like 2 for the whole world. Yes. Ndikiri nyoneki no gethi wenje ona ko ni karobori ni wauma irima munene ni wauma yes ngoria Muriuki oro uyu $60 million. That is times 100 and almost 50. Icio ru ne mbeca uigua ati uiguaga thirikari irakomba mabururi maria mehotire tugikomba uka gwika maundu guku crazy money. Ira 52